omama bavakashile limhlophe nje la itafula yabona ngiyawubona ngisho amadolo bazalwane bonke chairperson siyajabula ukubona mkazi thina lapha nomamba sishikaneka la sishikaneka ubusuku bonke ngoba kumnyama kodwa siyashikaneka khona manje chairperson bahlambuluke kanjena mama kusho ukuthi yawula libonene loya abanye nithi nishumayela chairperson abashaya ama own goals uma ngaba ngakakhanya ivangeli yes lord ama own goals ngokucontrol inkonzo yonke siyabonga baba Vilakazi siyabonga Mphephethe akunengoma lapha eziyonke sasihlabela sithi awufi umncele usahlukanisayo ngasena ubaba Vilakazi bazalwane kaVoc iloba wasakhela uVoc bazalwane ususa transfer radio mase behamba belunga ubhola wathi ngeke ayibe khona ivoice of the church itransfer iyencika kancane ayembusisa kakhulu mayithandaza ebusuku thandaza uVilakazi bazalwane hambe kumthandazo enqabula yaqala engathi uyakhuluma ngathi yavilapha leyothi leyopheli hour ukuzwa ukuthi indoda ilahlekile ekhona lenkosi bonke Mphephethe bephakathi kwethu namhla siyabonga umamba ke unayo lento yokuba kingdom minded bazalwane walento yokuba isicaka ugwana sesonto lakho lento engathi ayizusebenza kulozayoni owelela ngaphesheya angeke bazalwane ukuba isicaka ugwana ayizusebenza kuzofuneka kube kingdom minded yabona lento yokuba kingdom minded ubalekile uDavide ubalekela isitha sakho Sawula bacekwela amaFilisti kodwa ufike kumaFilisti nithi zawuhamba nani ngiyokulwa uthina unaphuma kuyole ubulale lamaFilisti kwelekelela uSawula ngoba ukingdom minded siyabonga bazalwane sekukhulunyiwe bazalwane inyama ayivumi ngibonga kakhulu mfundisi sengithi ngifuna ukuyokwelula inyawo phandle inyama ayivumi bazalwane kodwa umoyeni ngahle ngithi ngiyeza la ushaya komngane yami ukuse South Africa kunjani baba uswile ukuthi uyafa ngithi engcono ngane yami kanti ngathi vele ngiyabona ukuthi kuphethe izinto khona sebamceba ukuthi uyamlindelwe lokho egule nje phila wathi ngangigega ngikhuluma into engingayizwa kahle kanti izogcina ukuthi manje baba ngobathu uyamlindelwe khona impimpo ezithe mjubeleni uyasigulela ngibonga uNkulunkulu ngicela ukuthi ukukhuluma kwami bazalwane kunezwakala ukuthakathaka bami ngabe asingenezwe imayi kodwa senikhulumile bazalwane futhi lento iyafana nje Ndlondlo mawukhuluma ngesiqalekiso ungazi ukuthi bowukhuluma lento yamahubo 133 ethi njengamafutha ekhanda lento yamafutha abazalwane ekhaya noma yiliphi ayawuqala ekhanda okuyindoda inhloko ekhaya siyabonga chairperson usicelele u60 kodwa awu ngibonile naso ucela ngokwesaba ngoba sebaze iphuca vele kwakhona bekumele usicelele u90 phela sobethu ngoba ukube abantu besifazane bebazi ukuthi iBhayibheli lithi njengamafutha ekhanda bebaza uyazi lento yokuthi waze wathi kani uyintamo wabuya ngaphezulu kwekhanda lamafutha awanayo lento yokwenyuka amafutha analento yokusuka ekhanda ehleleke silevini okumkami isilevu sami ehlela khona wazama isilevu sabuya ngala lekhanda labuya ngapha wenyuka amafutha iBhayibheli nje lithi awenyuka amafutha nje asekhanda bese ehlele esilevini asaya emqaleni okuzingane
asana semephethweni okuyizisebenza la ekhaya nezihlobo zama kodwa lamafutha umthetho wawo nje ekhanda. Yes Lord. Manje lokhu wili lokhu ngazuthi ngabamafutha siyafanana njani sizawunqanda lento yamafutha gcine umndeni wonke. Kodwa ngikho lapho kunayinto eshiwo ubaba uMsili lena ethi uma ke lekhanda like la attractor isiqalekiso. Yo. Yasibona kunaso sawuflow uyazi asakhuluma ngivukelwe indaba yaAmnoni okuthiwa wakhanda ukudadewabo wazi wagula. Phela Amnoni akazange athi ngiyagula. Bambona ukuthi uwombile sewuzonciphile. Ikusho ukuthi lento yayi strong bekezamile kuyiresista ukuthi ngeke ngidadewethu Tamar. But the curse yayi attractwe David. Yes. Hayi. Amon Bishop. Hayi. Amtshela Nathan ukuthi lento soyenzile. Naku ekhaya kakho osokuzakwenzeka. Wathanda udadewabo umfana waze wonda. Wazwa kwangathi uyagula. Kodwa nje akusiye inhloko ekhaya uDavida usukela umka Uriya. Wathi noma sephenduka kodwa uNathan wathi nakho kuzakwenzeka kodwa. Yo. Kusho ukuthi uma indoda iattractive usiso ziyehla kodwa yake attract iqalekiso bazalwane. Ingane kuyaphuquza la ngaphansi. Asikwazi nokuthi zingathini. Yabona lo mfana wathanda udadewabo wazogula wabuka ukuthi kuwe lento na Absalom wama nombulala. Ngoba kuba beyiqonda into yekamoya bekazasho ukuthi baba nguwe lo. Ya. Baba nguwe lo odonsele izinto. Hayi bazalwane ngizwini ukwazi ukuphumula. Hayi bathandekayo. Hayi Jena Bishop. Hayi. Lento esimiyo ngizawukhuluma ngendoda nje bazalwane. Ngiyabonga ngibezwile naye bakhuluma ngiselapha ngaphandle bazalwane. Khulunywa ngendoda. Ngicela ukuthi sibuke izwi lenkosi uMshumayeli 12 iverse ka 13. Shumayeli 12 verse 13 kuthi khona akodwa ningakafundi bazalwane wazase akusakhulumeki lokho. Ngiyacela madam Maseko ngolwesine umambo yoShumayela ku national event bazalwane lwenyuko phelezene intambo bazalwane impimbe esigodlweni embangweni. Impimbe intambo bazalwane esigodlweni embangweni umambo uzabe lapho bazalwane eShumayela. Abangayi bazalwane bavula uTV ongana TV avula uRadio amnxusele egameni likaJesu. Ngoba uNkulunkulu sake samkhonza ngathi sezama ukuphelela bazalwane. Uzosimikisa endaweni eziphakeme. Ya. Andizosimikisa ngake ngacabanga niphezulu endizeni ngihamba nomkami siye eZambia. Ngihamba ngiyofundisa iBhayibheli eyonini zaseZambia. Ngahlola phansi efastela ngathi yeka Jesu kudlala. Awubheke isiyoni sikuphi. Buka nje phansi ngathi awu Jesu. Isiyoni lesesidabula amazwe. Khonze nje uJesu uzawubukela wena. Futhi wamiyeka wamkhonza uyiyekele wena. Uyawuhlala ungola sigijimini udinda khona ukugibela ikhumbi kuyabe kwenzeka into enkulu. Kodwa ke ungene kuJesu uzawubukela. My God. Awubukela. Awukunjalo Bishop. Lenda sikhuluma ngowasinibaliselo noma senza kungazi ukuthi singcono siyanithengisela sithi thatheni lento kukhona la izakunikisa khona. Khona la izakunikisa khona. Hey. Ecclesiastes 12 verse 13 egameni likaJesu. Mayingathathwa indoda kona amadoda. Hayi. Ya. Mayingathathwa indoda. Awusuka. Uverse 13 uthi konke sekuvakele. Nasi ke siphetho senzaba esaba kuNkulunkulu. Ugcine imiyalo yakhe. Kude lokunye lokunedulu kwaloko lokudzingekako kumuntu. Yo. Leligama lelithi kumuntu la lisho man esingisi. And li specific alisho ukuthi nabesifazane. Lapha lisho indoda. Ngamanye amagama lithi kude lokunye ngedulu kwaloko lokudzinga ngako endodeni. Okay. Nebona amagama lathi konke sekuvakele kusho ukuthi it's a conclusion. Yes.
uthi ke nasi sephetho senzaba yesaba uNkulunkulu ugcine imiyalo yakhe uthi ngiyona nto nje edingekile endodeni leyo esatsho uNkulunkulu imiyalo kaNkulunkulu yenziwe njani ngamanye amagama uthi kusephetho lokho sesinamakhumbi sinamabhizinisi babumyeni kodwa uNkulunkulu akenziwe njani khona lapha emabhizinisini satsho sesishadile sino baby uNkulunkulu akenziwe njani satsho sakhila ama mansions izindlu uthi noma uphuma kuyo ungazi uthi akusiyone yakho kodwa aphila la kuyo uNkulunkulu kuyisephetho sako konke lokwesaba uNkulunkulu lesithi yonke into yenze ekumesabeni okuphelele uNkulunkulu kusho ukuthi zonke izinto ezingenzeka empilweni azisekelwe ifoundation yokuphila impilo yokumesaba abantu bazalwane uNkulunkulu imilelo yakhe yenziwe njani iqina uma ke amadoda angabamba lento yokuthi konke engikwenzayo uNkulunkulu kwesatshwa kwakhe ngoqhubha phambili kulapho umhlaba ungaphila yini le ndaba lena ayikhulume kanjena Solomon la ngabe kwafanele ngiyofundisa ngale ncwadi yomshumayeli kwafanele ngiyifundisise kakhulu ukuze ngiqonde ngathola ukuthi incwadi yomshumayeli ibhalwa nguSolomon ubhalile izakho Solomon kusitshela nje ngama tips ekuphila empilweni ukuthi uma uzawuphila kahle uphumelele uphila kanje again but kwase Solomon ekujuleni ngokucabanga kwakhe nokuhlakanipha kwakhe okuphelele wathi ake ngibhale ithesis isihloko sayo esithi what is the meaning of life nakayibhala lento ithesis kodwa ithesis siyayazi bazalwane lento ibhala nasewenza i-degree noma sewenza i-masters noma i-dissertation mase ule ku-doctorate ugcina bathi bhala sihloko lapha ke i-thesis lo mshumayeli isihloko sabo sithi what is the meaning of life bese uma ufunda lencwadi le thesis le ihlukana kabili isigaba sokuqala esisuka kusahluko 1 size sifike kusahluko 11 ubhala Solomon ngempilo emhlabeni yonke in general amsusile uNkulunkulu yo ubuka umhlaba uthi ngubonile lokhu uma ubuka umhlaba kube ngathi uNkulunkulu akekho ngamanye amagama kule thesis ya Solomon uthi umhlaba uyeke wodwa wangabi naye uNkulunkulu nakho kuthola khona azathi kuze kungcono inje ephilayo kunebhuku eselifile athi konke kunesikhathi sakhe it's like izinto zenzeka nje akukho lo in control kodwa bese nafika kusahluko 12 bese uyamlanda uNkulunkulu umlando uNkulunkulu athi futhi khumbula ke umdali wakho buko konke kusuka kusahluko 1 azafike ku11 ubhala ngomhlaba nezenzeko zomhlaba athe ake sithi nango umhlaba uNkulunkulu akekho kwenzeka kanje bese kusahluko 12 uthi ake ngimlande lo muntu ngimfake ukuthi ngaphandle kokukhumbula umdali ayikho lento ngoba ngale asabhala ngomhlaba amsusile uNkulunkulu uwaphinda kanengi lamagama athi ize leze konke kuyize wakubuka umhlaba ususe uNkulunkulu konke kuyize leze konke kuyize athi nasamlanda kusahluko 12 afika conclude ngalamagama athi sephetho sendaba nasi lokwesweleke kumuntu kwesaba uNkulunkulu negcina imiyalo yakhe kude lokunye haleluya haleluya to conclude le thesis yakhe conclude le dissertation uthi umhlaba na ufuna kubuka ubukela kumshumayeli sengikubhalele mina ngihlakaniphe kunabo bonke abantu iBhayibheli lathi akekho yohlakanipha kodlamini nginibhalele ukuthi umhlaba unje mawususe uNkulunkulu lokho ke kwenza indoda uma bazalwane ngoba indoda inalokho ngumholi inalama essential qualities ayo nje
indoda uthi indoda ngeke baza noma ningasemuka amaphesenti amaningi nekwalo 16 ingasiniki kodwa kahle kahle siyawuhlala bazali sinama qualities angawethu nje. Indoda ingumholi awuthanda yathanda. Angendawo uthi uvundla la ngaphambi kwayo uyenza njani usuke nje uyilimazela ikhaya lapho. Indoda iyawuhlala ingumholi. Noma esikolweni nanifunda nayo ifeyila uyikopisa. Kodwa mase nifike nakho ekhaya bazalwane. Umholi. Ngake ngathi emantombazaneni uboyidelela ugcina indoda mayisakweshela mawuzizwa ukuthi ufuna ukudelela idelela impela mayisakweshela ngoba ungazi uyiqome ibe ngeyakho ithathe awusokuze isikhathi sokumedelela delile nje indaba umedelela uqede asaqomisa ngoba awathatha wamedelela kuleso sikhathi ayikho lento ndoda iyahlala ingumholi bazalwane. Anendaba ukuthi yini uyasebenza uhola kakhulu kunayo ilikhona iphoyisa la sesihluthe mfundisi lokho yaqala kwakusakhashwa nje ube ne driver's license uyoshayela emaphoyisa ama driver's license abengaxhapha kangaka kwakusey qualification i driver's license uqashwe emaphoyiseni uhamba ku drive ijeep ungafundanga bebese bakugqokisa uniform nawo kwathi uqonywa iphoyisa elintombazana kaliphoyisa mbamba kusho ukuthi ama promotions angeke abe khona kulo driver kodwa lona ngokuyiphoyisa ongumkakhe uzabe lokho ekhule njalo ngema promotions wagcina ngu station commando le ndoda driver la e station sakhe kungiyo atshele umuntu umkakhe ethi ayibheke iGP and ke kushiwa ama commands emaphoyiseni ama order yiko kodwa lo mama beyihlonipha le ndoda yakhe bangaphuma nje station mhlonipha sithembile umyeni wakhe ngoba ungathi bekayazi lento ethi inhloko yami ngaba ngu station commander we driver kodwa inhloko yami and indoda i-creative bazalwane lokho ngazi ukuthi asisakhona ukwenza lutho bazalwane ziqundekile uyabona uma uzawuthatha icelemba lomkhalipanje upheke umshaya ematsheni bazalwane uzawugcina vele locelemba lona bazakubonakala ukuthi ungcono umshiye ekhaya vele indawo yakhe kanti siqundiwe bazalwane sesigcina asisase creative njengoba sasifanele. Mina ngake ngathi bomama niyazi ukuthi uma uthatha mina nje ungenza indoda yakho khumbula ukuthi kukhona umfazi wami bekhona lapha ugogo wami lahlophe bazalwane lamahagane ugogo abengangiyindoda yakhe lo muntu loyo umfazi kamkhulu lo muntu loyo abengakha loyo muntu loyo ngakho umkamgogo wami angakha uma ngeke ngabuya namanzi ngiwalengise ngebhodlela hamba chitheke endleleni athi ngifuna ninatha anango buyisemantami indvodza yami nginathe athi amnanzi ngathana shukela asha amanzi nje manzi kodwa uyangakha ukuthi angikwejwayele ukuletha izinto kubazalwane ekhaya awadona wakusene intethe ngizine ngibamba ugcwigcwi bamba idiye ngithi mangiza nalo ngithi ngongiphathele yena so wangakha lo muntu mangiya kuye nezinto ngiya ngimagange ngazi ukuthi uzangijabula futhi ngingane phela ngibona ukuthi akajabula baba ngabona sengimdala ukuthi ngangirojwa la kodwa abengakha ukuthi ngikwejwayele ukuletha izinto kubazalwane abasaletha amadoda izinto ekhaya nje ahehliwe uma ngifika nokugcigci lokho kuhlazo kwentethe athi ingange inkomo lena ngidayidla sengiyolala ingange inkomo angakha ukuthi ngibe productive uma ufika uthatha lowo muntu wena lo muntu bese uyamhihliza uthenga ibhayisikile ekhaya uthi mina ngidawugibela phi ke la uthenga imoto eyisecond ngeke ngifuceke mina uyamhihliza ukukhipha konke lokwakufaka engogo wakhe ekugcineni nathi noma cabanga kwenza into athi
bese lithi ke iBhayibheli owasifazana oyisiwula indlu yakhe ngezandla zakhe uyenza njani mfica makhiwe ngogogo nazo zonke izalukazi zendawo ngiyehla gcina ngisesi productive indoda capable of thinking indoda iyacabanga indoda yabona abantu besifazane basathe ukuthi thina sithatha izinto kancane thina siyabambelela thina kanti inkinga yethu thina sibakhulu ngekhanda bazalwane lesikhathi bona babakhulu ngomlomo thina sibakhulu ngekhanda angenzi lutho ukuthi kuyophuma emlonyeni sogayiwe lapho mabhalane akuhlele kahle ngama minute abo la kumkhathe emlonyeni ngiyakusho hayi bakithi hayi indoda isethinga cabanga indoda ayicabange hayi namandla manje uthola ukuthi ke isikhathi sayibanga lento yobuholi ekhaya ibala uvundla phambi komuntu ocabangayo ukudalwa nje vele ecabanga wena awusimuntu ocabangako ngikhumbula omunye uminister abe ngwesifazane abefathuzile wathi mayefika eParliament bathi bambhomba ukufathuza wakhe wavela wathi nje nibokhumbula phela ngumfati hey abantu wayiqeda nje nyalento futhi wachaza wathi mina mangithe no kungenzeka ukuthi angikasho uthi no ngabona ingqondo yabo uno wabo akafani nowethu thina uno wempela phela kodwa yabo uno angahlangabi no ngoba basibo bantu bathi ngithi angikhulumi ngani ninesivakashela ngoba senkonzweni yamadoda ningamavakashela kodwa ngithi nje indoda ekhona la ayikwazi ukuthi capability yayo enye ekucabanga ukwenze kanjani uNkulunkulu lokubasana niyabona lento lena sizayihlola ezweni lento lena yokuthi indoda ingumholi indoda iyadala icreative indoda iyacabanga uNkulunkulu akayipromothanga wayipha wakufaka la kuyo from creation wakufaka la ndodeni lendlela enza ngayo uNkulunkulu wayifaka lento ukuthi indoda ibe ngeke uyephuce noma ungathini uma ubuka abazalwane uGenesis 1 verse 27 lithi iBhayibheli uNkulunkulu wathi asenze umuntu asenza abantu umfanekiso wethu basifuze so that is creation uNkulunkulu wasidala safana siyalingana nabantu besifazane ku creation ngoba wasidala la ngalinye sonke ngosuku lesithupha wasidala la ngalinye na bantu besifazane in creation siyafanana singayikhuluma ngoba neBhayibheli vele lithi akukho umJuda akho lokhuzana kodwa nasi la endaweni yakomoya kulapho asilingana kwa sabuya ku formation enyameni salingane ngeke sesilingana ngithi ke uNkulunkulu ukufaka kanjani lokho endodeni number 1 ubadala bababili ngasikhathi sinye ngalanga linye kodwa nasi ababumba so uyabashiyanisa kukhona lezi zinto afuna zingene la ndodeni naturally okay okay dalindo nasabumba asathathi ngoba ngicela nihlukanise bazalwane ningalingisi labantu abangalifundi iBhayibheli laba bathi ingani lapha siyabona uNkulunkulu wadala abantu ababili wasuphinde uyodala uAdam noEva kusho ukuthi khona bazalwane uNkulunkulu wabadala abantu creation wasiyababumba abantu wena loyo muntu phela kukudala bazalwane kwenza into beyingazange bekhona ibekhona kodwa kubumba kuthatha into eseyikhona uyakhe into something manje uyafollow manje bazawuthatha isihlabathi nasimende osekukhona ukukhiphe kube isithini masabumba uNkulunkulu kuze kuGenesis 2 wase sewuthi ukuze lento ihlalise odeni indoda ibe ngumholi ongeye kuphucwa umuntu ubuholi bayo kuzawufuneka ngiyidale yodwa sewuyabona nje ke mfundisi uMambo ukuthi lokuthi nje bazalwane ikhona into ongeke uyephuce kumuntu ofike kuqala waphila wadweba
bese ufika muva naturally ukuthi vele izinto zazizwa ngaye natural Usephilile. lento yokuthi uNkulunkulu ayibumba indoda yodwa ihambe ufuna ukuthi ukuhleleka kwenhlonipho nokulokhuzana uzizele kuflowe nje vele ayikhandela ozawufika muva abuza lo ngoba vele lona bekhona phambili angakabikho Haleluya. niyabona ke lento yokuthi indoda ungeke uyithini kwaseke kungena la ndodeni ngaze nje bazalwane uphuma indoda lento ivela iphumila ko uyabona noma ngabe kuthiwa and angijabulisile amazayoni izolo wena madoda ngake ngahlala eGoli babumamba ngahlala eGoli ngisengumfana ngangumfana mbamba phela angumfana ngina 16 years ngahlala eGoli lapha emakitchen ko Boysens lapha emakitchen ngihlala khona ngihlala ngisebenza nje nami kungisukile ngisebenza emafemini manje la makitchen amadoda wekho kunabantu besifazane kodwa siyasuka siye lapha endundumeni siyothandaza khona manje masilapha endundumeni ukhona umphathi wethu okwenye indawo manje masithandaza ngapha sisodwa nalabo mama sengikhona mina ngithandaza nabo yimi ngayedwa indoda bathi labo mama ibishop bayacela ibishop ukuthi ingibusisele ukuphatha leso ogogo ngoba Zayona be ask ukuthi la ndodeni kunelikhono ongeke ulisuse lokuhola sesawubangisana nje nani bomama bafakeni bophololo vele bafakeni madoda bafakeni kodwa le nto esibuya kuye eZayona bebazi ukuthi noma ngabe ngumfana omncane akabuya ahambe phambi kwethu ngoba indoda uyibona lento ekhaya umama wakhe ekuzala asashonile ubaba wakho maphuma kulendlu yakubize kuphelezele emfana wakho ngoba uyazi ukuthi indoda bakamdala umama wami bathi ngiphezele mfana ngoba uyini bazalwane Jesu. uyithola indoda uNkulunkulu soyigiyarishile uyiwayirishile ukuthi ikicabange yodwa endlulisa ilwana uNkulunkulu ithi lena ke ibhubesi le iyodwa indoda kwendlule esikhulu isilwane esinepipe la ngaphambili ithi indlovu le ake anikho ukuthi ngijikele ngithukuthelela sethi indlovu nje njani bazalwane nikho uNkulunkulu ufaka la kithi ucabanga ngikhululekile ngingenciki omnye umuntu akukho nengibuza kuye ukuthi what can we name this big animal akekho ngingodwa ngoba uNkulunkulu ungifake ekhosini yekuthi uma impilo seyichubeka indoda ayibe inezinto zokucabanga ongeke uyisuse kuyo Anikho. Sho ngisho sekufika yena lo mfazi kwasho yona indoda uthi wena ungu-Eva ke wena yabona ngeke umethe umuntu ongamdala kunawo obaba bethu indaba ethiwa ngangithi kodwa le nto ethi sethi ingane lothi incane kunayo so uma qhamuka u-Eva bathi lona ke ithamba kuzawuthi u-Eva ngoba seyivele i-ahead kuye Uye uthaya. hayibo hayibo kodwa bazalwane kodwa bazalwane Bishop. Angendaba abazalwane ngiyabazi baka women in law ukuthi bangayikhuluma ngendlela but mina ngilande emuva abazalwane ku creation ukuthi uNkulunkulu wayakha wayilungisa le nto le sikaqhudelani nje la wayilungisa le wayakha wayibeka uyabona noma ungaqonywa intombazane endala kunawe ngeminyaka kodwa lokhu indoda achange ingamane edelele nje uthi iyabona lapha ku ID ukuthi umncanyana kodwa nje indoda iyahlala indoda lelo wenza indoda ikhona bazalwa kuba umholi ukuthi iyaphila yodwa kuqala isikhathi eside angafiki unkosikazi lokuthi be creative yasebenza yodwa ayethi ilwane unkosikazi angabikho
nalento yokuthi iyacabanga bazalwane ikhululekile ayidingi ukulekelelwa ngoba lento yokuthi indoda uthole ukuthi ayisacabanga igcina seyilinyazwe kulokuthi eseyicabangile yakusho hayi babe uthi ufika isigulumba ubizwe ngugandaganda uthi aqalwe nga-1979 khale babe cha funa bayadidla ukutamine lapha ubone igcina indoda abazalwane seyingasakhona ukucabanga hayi ukuthi futhi ngeke isacabanga manje igcina sesaba ukuveza ekucabangile ngoba lapha kuna hayi babe cha babe amadoda amaningi bavuvilekazi ubone akusibo abantu besifazane abakhala ukuthi abezwe emadlebeni isikhathi esiningi ngamadoda akhala ukuthi amadlebe asanjani babhaqe ngokuthi basebenza kakhulu emayini kodwa uma ungayinaka le ndoda noma ithi ayisezwa kahle ukukhulume nayo ezinye izinto uyayibona lokuthi iyezwa le ndoda lokuthi bese ithi angisatholi la sekuthi yonke into enthi ngiyayisho bese yathula nje kungilinde ngithi ngingasho sichake babe kuthula kungilinde ngithi ngingasho sichake babe egcineni igcina indoda ukuzibhace kahle ngoba mangabe kukuvimba kwankosikazi wakho akuvami ukuthi kuhambe phambili kuyake ukukhulume kuqala sekuyakuphikisa and it's so hurting ukuphikiswa ngumkakho bazalwane it's so hurting no wonder emadoda agcina athi angiseva la izwa nje kodwa seyibuka ukuthi uma kufika umuntu athi ucela nabo ngoba ngizathi ngithi angiphikise ngcono ngisale sengithi ubolalela labani phela mine angiseva ngoba seyithi kusizani vela akulalele yena akhulume athathe isinqumo ngoba mina senjani angisefizwa nje kahle seyibona ukuthi ngeke ngiyofika kudala ethuneni la ngiyaphikiswa la sengilimele angisale sengithi amadlebeni angisezwa ngiyekele vele sale kubothatha yini and akusika kahle bazalwane ukuthi indoda igcina ifike lapho ngoba ekugcineni kwabo konke masekonakele uNkulunkulu akabuze emfazini ungayeka nje lamantombi ngoba indaba yomshado wazalwane injengebhayisikili elinecarrier la ngemuva hayi lenecarrier ngaphambili sinye isitulo nempondo ibanjwa izandla zinye omunye ugibela akabambe mina kuze sifike la siya khona wangibangisa impondo zebhayisikili la mshadweni bazalwane akuzufikeka la siya khona bhayisikili la zini isitulo okunye carrier noma ngibukela asini kodwa impondo zebhayisikili kanje umuntu munye ayisubanga umuntu ocapable kubamba le impondo indoda nokushova akaze kushova umuntu okherishiwe uqhubeka nje kwempilo ekhaya kwencike endodeni bazalwane niyabona ukuthi uma uNkulunkulu asasenzela ohani bazalwane wathi ufuna kusenzela suitable helper akekho umuntu oba ngumsizi bese lo msebenzi uba ngwakhe uma uzosiza bazalwane umsebenzi ngwalona umuntu omsizayo kumsizi ngisho nje nangabe ngehlulwa ukukhula sengikhashe umuntu azongihlakulisa lensimi sengiyalo umhlakisayo never hambene lezinto uma omama bangabuyela endaweni yabo ayikodwa ngithini nje bazalwane ngoba vela ababuyiseleki
Angithi uma amadoda angezavuma kuyishiya indawo yawo akwazi lokho ayikho bazalwane. Amadoda umhlaba ungabuyela. Haleluya. Abuyela umhlaba. Ukwenza into ecela siyibuke kancane bazalwane. Konakala phi nje kuba sekunje. Uma konakala mase kufika isona ensimini. Kwafika isona ensimini. Ensimini kwafika isona bazalwane ngifuna ukuthinta lapho bese ngiyaqeda ke. Kwafika isono yiso safike saphambanisa yonke lento. Sizake sisibuke bazalwane. Uma ufunda lo Genesis 3 uzawuthola ukuthi inyoka yafika yaqonda emfazini. Ngoba uma unomfazi bazalwane ngifuna ukwazi ukuthi unomnyango ovulekile esingakulimaza ngawo isitha. Kungako mayibandla seKorinte limbuza Paul ukuthi maqondane nomshado wemaKristu senza njani. Kusahluko 7 verse 1 1 Corinthians uthi kuhle indoda ingabi namfati nje. Ikakhulu mayikholo. Uthi ukuze kodwa ingaphingike ayimthathe emunye bato incanzana lapha ekuphingeni. Niyathi ke ukuthi incanzana njani bazalwane. Ngiyangaphi. Kahle kahle emakholweni sishadelana ukuthi singaphingi. Kude lokunye. Ngaphandle kwaloko uthi kuhle umuntu omjuna ngamthindi lomsikade. Kukahle phela bazalwane. Niyabona mamba babonga uNkulunkulu baphumelele kangaka bazalwane. Usibuke ithi mathu lo muntu ngathi ukubonana namehlo ngalo uNkulunkulu. Yeah. Come on, Bishop. Yes, sir. Now, uma sifike sithi akuzoningi bazalwane. Safike sabuza izwi likaNkulunkulu kumfazi. Sathi ushilo indibamba kuNkulunkulu. Niyabona ke ukuthi manje sithinta into ethi asanga umfazi ezwe ngoNkulunkulu lesihlahla singaboshiwe. Ake sihambeni kancane bazalwane. Hambeni kancane. Lokuthi ifike ibuze kumfazi ubamba ushilo uNkulunkulu. Ifaka nayo into ethi uAdam naNkulunkulu bachaphaza ngoba wena ufika la. Lento yokuthi aqonde emfazini ukuthi ngifuna ukutshala into yokuthi ungamethembi Adam ungamethembi naNkulunkulu. Yikho umfazi wasuka wadla. Wangabuzi ngisho la ndodeni ngoba uthi ikhona into engifihlelwe yona inyoka seyingivusile. Yabona ke ngintshele bazalwane uma uyindoda ubokwazi ukuthi umkakho uyawuhlala angakwethembi. Uyawuhlala angakwethembi kunayo into ethi khona into omfihlele yona. Noma ungayineka yonke imali oyiholayo la uyayishaya iqede ukuthi ngaveli ngihluphe ngathi awazi ukuthi khona imali oyifihlile. Nathi sesaze vele sayithi imali mase ikhipha ngoba vele ungeke ubashintshe kule ngqondo ethi sibafihlele thina. Ngoba inyoka yakutshala lento yokuthi Adam naNkulunkulu badlala ngawe khona bakufihlile. Njalo hey, woza Bishop. Our father. Hayi namhlanje yakho. No. Sister ufihla sister. Kodwa madoda. Uma nje indoda kuba ngathi vele ungavela ufihle ngoba kuyafana noma ukafihli bazi ukuthi khona ukufihlile. Avela ufihle ngiqinisile bazi ukuthi vele khona ukufihlile. Lalela uma sadlile wase uyakha futhi unika indoda yakhe. Ngicela samsane kancane la ngoba mithi kulapha lezi zinto zafike zathinteka khona lwatsheka loluthi bazalwane. Lwatsheka ukutsheka futhi lwatsheka. Tsheka loluthi bazalwane. Ngoba la kwakukokuqala ukuthi indoda yenze eholwa ngumfazi kubo. Kwakungokuqala ukuthi kube isenzo sekuthi kudliwe noma kwenziwe into umfazi ahamba phambili.
ya watha umfazi wayinika indoda yadla and njalo akodwa uNkulunkulu njalo umfazi bazalwana ngathatha ubuholi akabuthatheli ukuthi nisabe uNkulunkulu njalo yena noma ningabanga ubuholi akwephuca lempondo injongo yatshalwa isitha ukuthi mephuce impondo kuze kwedelelwe uNkulunkulu wayeka lempondo wathi asala iphatha nizawugcina vele ningakamhloniphi uNkulunkulu kanizwi lenkosi lisephetho sendawo abesatsho uNkulunkulu never ever umkakho afune ukuwemuka ubuholi akwemukele ethi asiye kuyokwesaba never akwephuthanya impondo zobuholi uthi asedelele ake sifunde ikhesi eseyiqondiswa kumfazi ngenxa lesenzo sakhe Genesis 3:16 3:16 sianalyze siyibuke eduze lekhesi ukuthi kwenziwa yini uNkulunkulu akhulume lamagama Genesis 3:16 ngifuna sibuke lesiqalekiso kubazalwane le ndawo esiqalekiso amazisa kanjani manje namhlanje bazalwane lento esiqalekiso lena angazi manje egameni lokuthandaza esimeni sakho lokuphakade ukuthi uzawuthiwa wathi kumfati e16 zawukhipha uNkulunkulu ake ngitshele bazalwane lapha le cases ngoba le nto ekhuluma ngayo umsilena esiqalekiso bazalwane iattractwa isenzo futhi ayifiki ibe ngokunye icase ihamba kuye ngokuthi wenzeni yabona nje ukugwadla kaDavid bafaka ukuthi David wenzeni ugwadlile ukubulala nabo bantu bakhe baze bafune ukubulala ngisho yena ngilokhu wabulala Uriah umHethi kulala kwalokhuzana kwaAbsalom malala nabafazi baDavid ebaleni wathi uNkulunkulu ngilokhu thina ulele nemfati yomuntu emasitheleni ikhesa ayihlanhlatheli ilandela exactly lo mnyango uvulile nangu lo mnyango wavulwa ngimake bazalwane lapha ku verse 16 uthi ke uNkulunkulu lalela lo senqama results alento lo yenzile ngitakwanzisa kuhlungu ekukhulelweni kwakho kube bukhulu kakhulu yawutala abantwana kabuhlungu yabona noma lento nasithi iqalekiso bazalwane kwala umfati lo sinzisiwe lokugcwelisiwe ngamoya ongcwele naye uyabuva buhlungu dala ngoba ikhesi ke kutshintsha angikho kuloko ngifuna kuya kunabo kuna ikhesi lelandzelako uthi uNkulunkulu ikhesi lelandelako bazalwane uthi ufisa kwakho yaba sendotheni yakho yona yawubuza kube khona bayakuphethela isingisi lokumusha bakaza ngifundela bazalwane to the woman he said I will surely multiply your pain in childbearing in pain you shall bring forth children your desire shall be for your husband and he shall rule over you Then he said to the woman, I will sharpen the pain of your pregnancy, and in pain you will give birth, and you will desire to control your husband, but he will rule over you. New living nyaba leswathi sesidojile kodwa akunendawo vele bathi ubufunde mahumsho emaningi into eliconza lezi uthi uNkulunkulu naku ke Eva lokwenzekile manje awuzala kabuhlungu lokunye uyawuhlala ufisa kuyibusa indvodza yakho awuhlala ufuna kuyilawula awuhlala ufuna kuyibamba ngematombo yento lethandwa kuyo bese uthi uNkulunkulu but hey bazalwane lendeni umusho lithi yet he will rule lokusho kuthini uthi uNkulunkulu lento leseyitshalile yekuhola phambili ukuthi ngedelelwe seyiyawuhlala ikhona kuwe Eva
impilo yakho nje uyawuhlala ufuna kuyiphatha indoda yakho kodwa lento engayenze indodeni ifike kuqala kunawe ngeke wehlule ngalamanye amagama uNkulunkulu nakathi lo mfazi soyawuhlala lalela bazalwane and bafazi abafuni ukucontrola onke amadoda noma ngiyiphi indoda ufuna ukontrola wena gani wena lo husband phela amadoda asiye husband bazalwane ngamadoda nje husband ngilosuku ushade naye kuthiwa uyawuhlala funa ukucontrola le husband ngiko bagcina bathi thula wena babe khuluma amadoda la madoda lamanye abacontrola kane ndaba na unendaba nethi mfuna ukubeka unyawo entanyeni kunayi and lento efuna kuyicontrol indoda yakhe bazalwane akusuka ukuthi uNkulunkulu wakukhuluma ngethukuthela abechaza ukuthi kusukela nje wena uthatha kweqala ukhasihlahla uyihola indoda lento seyitshalekile la kuwe iyicase ake ngikhulume amadoda lento yokuthi umfazi wakhe afune ukuphatha njengoba umhelo wehlule bodokotela athi ungancishisa uthi wena ngoba uyicase nakanjalo nekuphathwa kwendoda ngumkayo kuyicase kwala sindisiwe uhlala afisa ukuphatha angayenkonzweni zabo mama afundiswe konke kupha uzawulunga ivibe linye liyothi lophela ajikile ngoba lento iyicase iphila la kuya akakwazi kwenza ngenye indlela futhi akafuni ukuphatha indoda noma ngiphi kondena nawe saka ikhona uNkulunkulu into asinike yona uthatha kushilo ukuthi le usathane soyitshalile lento yabazalwane uthi uNkulunkulu seyitshaliwe lento la kuwe Eva so uyahlala ufuna kuyiphatha indoda yakho kodwa ikhona into yinye engelamulela ngayo he must rule yet he shall rule but he will rule over you. Ngifuna ukuthini emadodeni ngithi lento yekumbusa umfazi ungasuki kuyo ngoba iquality oyinikwa uNkulunkulu nishe emva kwesiqalekiso wathi izawubhekana ngqo lesiqalekiso sokufuna ukuphatha sizathi sisebenza sihlangane naleli khambi lokuthi umsiza ngokumbusa ngaphandle kwaloko wayeka kumbusa sisuke sagcizelela kubathando mkethu sakhohlwa ukuthi sibabuse ungivile bodlokovu ngoba lento yokuthanda ithi buna nje ube ngitamati kuyasuka lapho noma sakubheke bhekiseceleni awusakhumbuli ukuthi lo muntu lo kumele ngimbuze manje nhlanhla ngelilanga ngiphiwa kufona ngelilanga sengithi umkami ucingo lwami ngoliboni sengithi akamfonele akalethe la ngizofonela ngithi ngiyacofa hawu nami ngithi ngiyishaya inombolo yami ithi my king yabona ukuthi yawenza lo mntwana abantu ufuna ukuthi noma kunini nacabanga kungishayela lokucingo lomkhumbuze ethi ngumbusi wow Hallelujah. and ukubusa akusika akuyuba lula sonke isikhathi hamba ubuze ngonyameni Mswati ukuthi kumnandi nje ubibusa nje kodwa kumele ibuse konke ubukhona ehlangana nawo ubusa kwayo ngoba nase konakele kusolwa noma kungona induna yombuso kusolwa yena noma kungona abantu kusolwa yona kumele ihlale ibusa ngoba kwayo kubusa nendoda ngokunjalo bazalwane umfazi wayo ifanele ukubusa ngabe ngivuma zonke nje mase uthe no
indoda wena ubuke angithi wena uyithinka nasuthe no ucabange kahle la no ngoba enye into ikingabi kabi bazalwane ithi ikahle ibe inokuthi ukhona okubo kunye uzabe sekugudla lento ake sengithi nje ufuneke inkonzweni zabo mama kuhle ke inkonzweni zabo mama kodwa unomkhutshana ukutshela nje nge-11th hour ngeke bese uthi uNkulunkulu uzangithini mangimalela kuthayelena ngoba usho ukuthi uyaNkulunkulu akumfundise nje ethi akangitshene ngesikhathi ngeyinkosi yakhe awuyi awunjani umbone esahlela the hobololo umbone ethi nabuka wena ubona iHeden konse ngishilo athi angimangiswabe ngithatha izembe ngishona ehlathini yokugawula ngifuna mangibuya ngimthole la ngithakayi ngiyinkosi ngoba ngibonile lokuthi uthi ngoba ngiyakholwa nasafuna ke inkonzo nathi ngizawuthamba athi ngizabomla ngizamtshela nje sengihamba ngamtshela omunye azakutshela sagqokile umangala gqoka thina esigqokayo Nkosi yami ezimhlophe ahohlela azakutshela ngoba sekubuza wena wazi ukuthi uthambile phela ngithi uyekholweni engathi ukholelwa wena kuyasuka lapho ukutshela sasagqokile yahamba ebaba kodwa njengenkosi thanini wena manje ngoba noma kukuhle kuyenkonzweni kodwa kungitshela ngelast minute ngiyinkosi Chana nkulunkulu izandla egameni lika Jesu. Inkosi bazalwane nayibusa iya provider. Yalo nje sola bo 600 kwangisiza kufika ku 60 ngomnyaka ophelile. Yenge ngithola 600 nje percent. Provide inkosi. Iphinde inkosi enenjani protect. Sihleli lapha nje sikhululekile sathi ukuthi umbutho wempube ngeke senziwe ngumuntu kanjalo indoda bazalwane bali provide ekhaya in this protect ekhaya niyazi ukuthi uyisho kahle umpostoli le ndawo umpostoli Paul athi njengoba iKristu kuyinhloko emadoda kanjalo emadoda athi inhloko tebafati babo niyabona thina sonke sibabaza uJesu awazi uJesu sebakhuluma kangaka ngaye la bampromota ngoba siyibandla lakhe asikhulumi lutho akekho ebandleni la Jesu wakwathi ake nisiyekele ngoJesu akakho kanti ngokunjalo kubhekekile ethi unkosikazi basho njalo endoda ngifuna ukugcina bazalwane ukuthi uma iBhayibheli lithi indoda inhloko yomfazi wazi lo wena ndoda ungalingisi nangumuntu esimtshele esixoxele umbaba umyeni uthi wafa anemedal edolile uthi unama qualities uyayibona nje lento okuthiwa inhloko niyabona inhloko bazalwane onke ama senses ongu4 asenhloko inye kuphela esemzimbeni i-sense of touch uma uthi uyinhloko kusho ukuthi ukubona kungokwakho ukuzwa kungokwakho ukuhogela kungokwakho ukunambitha kungokwakho yena akathinte kuphela Utshalo. Hayi madoda. Hayi. Yabona ngekuthi ayisimikisi 60% lento. Uma kungu4/5 bazalwane. Lento ngathi simikisa 80 lento. Mikisa 80 lento ngoba lithenge inhloko 4 senses akimi. Yeah. Liqiniso ukuthi umuntu ongasaboni uyathinta ngezandla. Bathi lento bese ibuya la zandleni soba strong. Songamthinta ngisho ebusweni umuntu umbone ethi ngibani ngalezandla kodwa kulapho nangabamehla sanjani kanjalo indoda ingashiya indawo yayo bazalwane vele umfazi uzothatha enze izinto wathanda ngoba izandla zinayo lento yokuthi mangabe ikhanda ezinye izinto zingasekho ekhanda ngifuna ukuthi bazalwane i-case study yethu ukube benginesikhathi manje siku-night prayer on-night prayer bengizokuyisa i-case study yaJobe nalithi iBhayibheli sekuzwakele konke ake satsho uNkulunkulu ugcinile khona umuntu lwake waba kuleyo nto Yes, yeah. uJobe igama lakhe Amen. ithabe mesabo abeshadile naye
waqhamuka ukhona ukuthintileyo kakhuluma le ndaba le qamuka umama ngoba phela iBhayibheli lisitshele kahle ukuthi uyawuhlala ufuna kuyiphatha yakhe indoda uzomtshena manje yenza ukuthi Jobe ufe futhi ngokwalokho kodwa uJobe njengendoda emesabayo uNkulunkulu hey yawale case study na ufuna ukubona indoda uma seyiconfrontwa ngomkayo athi asambe sethuka uNkulunkulu ngoba ngishilo bazalwane ngathi le nto yatshalwa isitha kuNkosikazi yatshala ukuthi nani banga lobuholi anibangeli ukuthi kuyokhonza uNkulunkulu yena usuke athi asambe sedelela uNkulunkulu umkaJobe uyafika ke ukuthi sowungikhonze kakhulu ayikho nento akusiza ngayo methuke hey kodwa lokumuntu lokuyindoda emaziyo uNkulunkulu nemesabayo ayizange ithi wena usilima wena mfana kodwa yathini le ndoda abazalwane yathi ukhuluma sakomunye umfazi nje yazi ungathi nguye nje bengaye ngambona ngala abesilima ke yena akusiwe namka manje nje leliphimbo lisuke ngathi ngiloyo umfati ngoba lokuthi indoda icreative bazalwane icreative inayo indlela yakhandlisha simo nebona Jobe uyendlisha kanjani lento akaxabana nomkakama ethu ngoba umfazi bazalwane ufana nengane angeke ushaye ingane ushaye nawe unwe nengane amen uyayibona indlela ukuthi ingane ungayisiza kanjani kuloko eseyikuko so that is why bazalwane nasibuka icase study yethu sibuka Jobe sizayibona indoda ukuthi angeke ulwe nomfazi angumfazi avuke iso umshaya sibhakela ngokuthi nje abefuna ukuphatha wethembe nje wena ukuthi labo bazalwane laba masunayo umfazi induku yabo inye ingaka induku zabo bazalwane ngeke nje umfazi afufukale bazalwane khona induku bazalwane ayifufukalisi uma umshaya kakhulu ufufukala esiswini kodwa bese ushaya ngamakhumelo ke la ezithi ukuthela ufukale isisu umshaya kakhulu Nakhuluma Bishop. Hayi. So indoda being so creative inayo indlela yokhandlisha simo somkani ngoba indoda ithinka into eyenza ukuthi sithole sesilwa nabomkethu nabafundla ngaphambili basemuka impondo sifike sineglect lento ethi thina siyacabanga sikushiye lokho kukhona lomunye ilokuzana yaseGreece kuthiwa nguAristotle nabantu bephilosophy labacabanga kakhulu kuthiwa kwaqhamuka umfazi wakhe athukuthela apha ibhakede wafika ukuthi phunga amanzi amthethisa kuthiwa Aristotle esikhundleni sokulwa nalomkakhe bathi ngiyabonga maye kungigeza awuhambe uyofuna isithawula ngoba indoda inayo indlela ukuthi ngimhendlisha njani nasanje you rule and you use all your capabilities uhamba naye kanjalo bazalwane sizawufika ekhaya madoda nakhona into engifuna ukuthi emadodeni angayiyeki le mpondo zale bicycle ngoba uNkulunkulu nakafika lize phakathi uNkulunkulu is all knowing bekathi nguEva wonke wale mishi khulume nenyonga kodwa amemeza abani ensimini the responsibility lies on your shoulder ngavumi kwakhe ikhaya lababe wakho bese awunaki ukuthi usemahlombe akho kuphathwa kwalo kahle ngemesaba ungavumi ukuthi ngenxa kwakho ngoba lenye into lefike singayinaki bazalwane lize lokuthi labo make vele bahlala banje bonke kodwa khona abanye abanezibongo ezinkulu mamba abanye umfana wami mangafika nodadewenu mamba athi lekhaya uthethe
intombi yakwamamba ngazi ukuthi mfana wangibhekene neJembe Thimbuko olamamba ba strong uma uzomphatha njengendoda ufuna ucabange mbamba asarendi mesimo lamamba manikhona nikahle kodwa man nangabe ningakathutheli angathutheli kahle kodwa nje uthathe nje lamamba zikhona ibonge ezikhulu bazalwane ekuthi lo mfazi wakhona mawumthethe lama cases lale ku generational lokuzana yakhe ukhande ethi kulikhulu vele kodwa manje uyothatha abafana ke nginebele mina bengikhuluma ngendoda manje uyothatha abafana bukande ngithatha ubani siyasithi abantu labasha abafana ungaziletheli intombazana zo surprise ngayo kanti nawe surprised wena akusurprise ke thina ethi uganwe ngile kodwa wena bani uyazi kahle nangisho ngonke uyazi kahle ngisho ukuthini yazi nasekhaya kubona engaqala ukugana Yes, Lord. ngoba uma lekhaya uyise wagcina yeke impondo kwaphatha lo mama ungacabanga ukuthi le ntombazana iza kuyeka wena uyibambe le mpondo ngoba ayimazi umfazi ongakayibambi impondo mazi Hey baba. ntombazana ungayithathi yeyazi kahle ngisho ekhaya kubo le degree yaselokhuzaneni ayisebenzi salary izoba yihle kodwa uzayikhotha imbenge umile ngoba lo muntu ekhaya kubo kuphethe unina Yebo. ngaphandle kwale case nje ethi bahlale bafuna ukuyiphatha indoda engeyakhe uyazi ukuthi babamtshangase sengigcina angilaza yona besininyanga eziningi seziyancipha manje elezwe hayi beziningi abangani bethu abayo bezigcoba ipassport ziye South Africa uma ngalethi labantu bagule egoli asiguli thina la ngoba lapha umazi lapha kodwa lo gcobe njalo ipassport gcobe njalo ipassport Sengangixoxela komunye uthi le egoli into abaye umuthi abaye abawuphethe kakhulu igobondela yona bayigcwalise ebhlekeni ngoba yona business ehambayo and ungeke ubasola abafazi bazalwane ukuthi yini lo muthi wenyanga kuhambele wegobondela kakhulu le case uma kuthi nyikinyiki ufuna ukukuphatha uqine awuthi nyikinyiki uqine ukuthi ngiyabuya afika uthene akuthi hodle akuthi nyikinyiki and inyanga zonke sokutshela umuthi ohambayo ijazi akusiko ukuthi lento yokuthi ngoba lento yejazi ifika ihluphela kwayena lo nkosikazi akabasakuthanda maso isilimo kodwa le case la kubo ithi lo qome yena umuntu ekufanele umphathe according to verse 16 lento isebenza njenge case sesisizwa ngabomkethu abakholwayo bazalwane kuthi okungenani kuba ngile case nje sihle singukuzana kodwa angeke azawuthenga umuthi laba abangakholwa nje bafana ungamthathi intombazana ungakholwa ngoba le cause yokufuna ukuphatha uzathi ngathi nyikinyiki uthi wathiwe sontweni ngibombuzo aphinda kunyikinyiki uthi wathiwe eDamaseko ngibombuzo athi akume ngiyabuya uyabuya lapha akuthelele la makuthi nyikinyiki iphelile into and lento umfundisi mamba yamadoda asagotshiswe ijazi izokisihluphe mase singcwaba le ndoda nase singcwaba sonke angibe isebandleni sikhuluma ngasalwane lo baba abeyisibonelo buze umuthi nje abona amakholisa asithi abekholwa ayisibonela aphethe imindeni yakani umuthi umbuzo bese uthi na kuJesu insindiso yakhe namoya ongcwele yabambisana nomuthi lo muthi size sithi uma ngangeni lo baba ezulwini ngenxa ukuphatha umndeni wakhe impela kuyobizula liko ngani kuyazi nje lo mfazi uthi akho Jesu la akho Jesu la ngamthi
fu ngoba nganthi ngimuthi waqina nganthi ngimuthi waqina asekwagwala ngiyakhona kubambelelana khona indoda sekuswakele konke ayimesabe kuNkulunkulu haleluya ikuphila guys transport ngale thina abafundisi into yokubhimba nje akusiyethu manje siyayisizwe i-transport mase uyazi ngoba ake ngitshele bahlabeleli ukubhimba lento yokuthi mawuqala ingoma uzwe lo yakhe keyboard yathi ti 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 usukubhimbile wena